ushushe ikigufi ngahaguruka pa ngahaguruka mumuhe mikoro n'amafaranga ikibazo gacindesho cyakomeje kubigera uzurimba nawe ako nizere ko arimba amajwi magufi muri korali hari ibintu bita ngo kuririmba niba nyunya wowe umusizi mukabari sibyo bibaho bakavuga ngo hari ukuntu bakavuga hari imbaraga ariko bakabwira igihe bakavuga muri hari imbaraga ibyo sinzi ukuntu babyita ariko none ibintu bikazaza arimba uri umuririmbyi yego ndi umurava ukunda kuzi n'uvuye mu kihe gihugu avuye Australia ubwo tugiye gukoresha icyongereza batacumva mwihangane Melissa asenge umusozi w'icyongereza keretse afite na peri yahoho ntabwo ninde wagutwara ubwo reka dukore icyongereza. Where come from? I'm from Australia, bro. Abroad. Bintu yavuze byaradanje mani. Umuntu uvuye hanze biraramutse. Ufite ku mafaranga guhereke. Umuntu uvuye hanze ufite amafaranga guhereke. Ese kugira mu cyongereza bavuga gute? To have money? Nawe umusaza urambesha. You want money? You want money? You want money? Cyangwa ni ubajije. Ni ubajije. Ubwo ambajije gute? Yes. How much you want? Ndabazi kuko narabonye bavuga ngo vuga icata nabukenewe. Ikizame hano nuko ndavuga mu cyongereza. Keneye igihumbi cy'idolari. Oya ariko natangiye igihumbi ijana. You see me outside? You see my boss? I'll give it to you. Nimba numvise neza aravuze ngo nitugera hanze ngo mvugishe boss wiwe ngo arayamba niko avuze. Zambijisho ndakiza. Cyo cyari cyorosheho. Urarimba se? Okay, fata Bible ari ijambo ushaka usomera. Nimba ufite Bible muri phone cyangwa ufata iyi ngiyi. Ukoresha iyo muri phone urahabona muri Luka vuba. Muri Luka mu Gifaransa mu Cyongereza vomiting chapter 6 no se Luka no muco no sukuruka se vomiting chapter 6 verse 5